a beautiful day today. Ole pasolo na Tautala in California. Le tusalava marmaru huo. Isi steteye peo. Vegas ma Utah ma out in the snow ma the winter time. I'm riding bikes today and as you see me wearing a short and sunglasses and bike helmet, it's all because I just want to be normal. I just want to be who I am. I'm not trying to make an impression or anything like that. My heart is really for the will and the righteousness of God. That's where my heart is, and so that's why I don't wear a suit, which is nice. You see me with suits and stuff, but I know there's so many people out there. There are people with long hair, there are people with short hair, there are people with beards, and there are people with shorts and people that dress up, and that's all good. But that makes you believe that the Word of God is not just for one person, or not just for a particular person, or not for just a certain style of person. It's for everyone. The Gospel according to Saint John. Ole le lava taute vai li lava matato. I don't know about you, but yeah, I'm enjoying eating and drinking from the Word of God. Very first chapter. There's so many. I mean, you can feel your life if you study that one chapter, word by word. Well, we are studying the book of John word by word. We're not studying like scripture or yes, we do study some scriptures and stuff, but we're not just going through the paragraph and that's it. Ole tato te susuea ma vangaya le afionga le tue ela le susueina o upu o upu ana upu po words by word so melana le lava tato side ili ai lava mai e faila tala va pe atina suele tusilema ka fa o stangata to afa laina lo soifua pe ko leva foi na fa laina e tano su atili tusile na ilo ele nale e te vai le ata mai te vai le manino ole a folelo le fa bai male nga ina male me la nga ile o langa ke shano na wa e mo ina la son nei por termine ele o stama yo langa le langa ke shano ele o se me fata tia le se me fata va fo e mo twate le la vole o langa ke shano pa tango su e word by word for upu nga upu ia le fionga le tusilea yon which I never done it before. Ele going to study Saint John chapter 1 lon fa yupoe ole tap mo lon fa yupo eskulo. Let's start from verse 11. He came unto his own, but his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of the blood,
nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Te maile e fionga le tuolenta tu faitawa e whapalai. He came unto his own, and his own received him not. Ke ie teimi e o lava i tangata o le atua e le ngata i na whengatana lato receivinga le ia Yesu Keriso po le upo le atua. E i foi teimi e whengata i tangata na lato receiving se tangata ile ali ai ole tele o teimi ole tele na o popo ngai le olanga keusiano i tele o isia tonu pe o tonu nei America po tonu fo ye Samoa e teimi e whapolonga i tangata ia tangata o le ali il matou nuu mesa ia so ia e whaasala tangata pe aru le aong puspa ia so ia la taimi e au tangata i o tangata lotu tangata e o lotu tangata e o tai o lotu tai o nuu i whaiupule suma lua wha mai. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe his name. Te lua me ie ta ua mai i ole receive male believe. Kun ta ua ile tato lesi tato wa onga da fa pena i matamata de video na po Petro alu fo ye si el mena ma na ya ile le por kalama nei wa te faina alto e faitau atili ya video nama ole na ta wa ile le talia ole receive nai e mai wa sulo fo ile le mala le pongsa le talia ina le pongsa ono le talia ina ole mela le fola to ta ua mai i fa yupulea but many has received him e tele tangata o lato receiving le tua ele fa pelo ye nisi lo langi nei lau tele receiving le tua pe lau tele talia ina le tua to tele ano no ai miliona tangata o lato talia ina ma po lato receiving tangata ia ua lefe mai ale tata to wonga lalo le il fa yupule le fe pale sfuma lore le if mai to them gave he power to become the sons of God. Si ole power na pole malosi na pole ele so na vele tu is tangata o mela na peno fatu il mato nu sa fa sala matu ya lava fo ni mea na o i tangata sa iri le li na il mato nu ai o ifo tai o lotu ma tai o nu ma fa sala ma fa sane yo tangata ai o la tala life at tau ma e anga i tangata o lato receiving le tua po receiving le alo le tua o Yesu Keriso por pa tanga o le upo le tua mai wa abato i le tua le power o le mana na o le malosi na e me foi da telo ai tele le fai longa ole o tangata o stama po stene po stama po stina e avelo no langa ele ali
o le aina maua fo'i o le aia maua ai le pao na mana na e po a lava mea whainta leo langa po a lava fo'i piso ingo leo langa e le wha vai ai e wha malosi ai e le wha solomuli na ai e wha mumu te le nai la mepa ma wha malosi ai e le solomuli ai e le wha vai ai ono loa i le pao na ma le mana na o tuina ele tupo aveina ele tua ya te me puna e taua e tele la le fionga le tua taua e tele la tato tata noanga le fai word by word po upu i upu saidi linga po le defining po le pamatala ina po le falau tele ina ole fionga le tua e fatai le tua no la na fionga na la e tato fai tau foi dalo il fai upo na e sfulu malua ele ngata watu ia le power mal mana mal malosia but o la fo wa avea tangata na ma la tona o fini ma tali o le tua ele ma tautia temale ele no winga ele o se mea patauva ele o se mea patala le pe fatau wemu ele alu le tua e faina e tau ai oe ai alu le tua o tau o la tali o le tua o la fafine o le tua o tau o le tua o lo tama o tau o le tua o lo tua o lo li o me fona e vai e se mai ai tangata lotu mar tangata ua papena ona taliaina le ia le li Yesu Kristo ilona olanga malona lotu malona tangata o na ole pu atu le po kalama nei ile mele no staff baila la vai te le la vale tau sami ala vai le pe amale ile lima sepulu maila le mamao le ole ala vai le ai mafo fabro loto lava iai o every second iai ele mata wa vai foula wa pa u ile sami ele pa u lava sami is time wa tona ya o wingo se time mo le wa la sia le vai po le le vai ngole ole langi ma le vai ngole wa fai ona atula se fa punga e fa penale le mana ma le power na wa mai le tua ya te oe ma le fai pule sfulu matot ole si meta uele me are tasi le fai pule suma luel speta uele but even to them that believe on his name a fai foi la o eta tonu ile suafo Yesu e ma fai foi na e fa pe i polo loto olo ye la no out te talia ina ia e Yesu Kristo wa foi la na sa tonu ai to anu ngi to pawana al me na olo e fa talia i mana le misi olo talia ina na wa te tonu atoya olo talia ina ole ona foi la e fa lo la fiafini olo yelo avno te talia ina Yesu Kristo pete fa yato ya Yesu Kristo fa mangalo wang salam fa ma mai oi ai feel mai feel lo loto ma velo tangata ma ona tangata ma ave o ia o lo tua ai fa pule suma tonu fa mai which were born not of blood nor of the will of the flesh nor of the will of man but of God Dona mo malia tu lalo le lama ma la ngoto e fa fo yele vi inga ile tua no le fiafi male maftanga matongo fie o no e fa fonga ile fionga le tua o tangata e fa na mai le tua ile ole mana ole chino ile ole loto tangata ai ole finga ngalo la vole tua ia the mai fa ipuna sumato which were born not of the blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man,
ele o le toto ele o le mana o le tino tangata ele o le mana o tangata a o le sua lava ia o fai longa la na ma upu na po pine fa mau po siona sio lai le tangata ma vai se mai ai ma fai loa ya to ma po wa be oi o se tangata o fifilia po wa be oi o se tangata o talia ina ya Yesu Keriso i lo loto ave mali ma paul o fasili fo na te fasili ai te lo o te tonu o loto o mafo anga na le wa lai ona na mafai ona faia ma tautala ma au no ma ona ole finga ngalo lava yo le ali ma lana vala au le ngata na le langona le loto e tawon fa ngaina aso le langa o toe mo le ali ma lana finga ti le na tono fa sai e fa penana na fa ngaina i tato ele na o tono fo yo ni ministry en fa ngaina i tato I mean fa taile tua to tele o tama usum to fa fine lai fa ngaina la to langa i fa sama ministries no me pena but e telefone me o lai te tala mai malaya no e fa ngai nai oi so ola lu I fo ya tole ni fiafi e te va ai le ile peor tato tu fai tauna ile Ione evangelia nga olom tau mo fai upo e sfuma luana se suma tolu nai lo tala fa mamafa mai ai Ione e winga ile tangata ile filifilia ile atua on tangata male tangata u pena ona fiatu ya twina lon tangata ile atua ala ya Yesu Keriso le na sau Ione na te e boli mau yai ma ona tala ia mo na folfolai o ia fa manuia le tu ia tu e nei aso tau ina nga leile tu e loto mo tangata e vatu ia tu e file mu ma vatu ia tu e le nganga matala nei ia fa penana e va vai ile tu na fionga ma sai ili ele na la fionga le tu e pe fatu ole Taile tuona ne study it's word by word tau foi na tia mai o le wa mania telele tu ya choi la festa talo yo vo a welo mato tu ke pa manuia oi e usum to fa finita mama tina lo fa penana mata ma fa ngolongo mai le nem mata o le ne fia te val au foi le tu ta mai ia nganga fa so sal ti apolo ma nganga fa le anga mer ti apolo ma nganga fa sala ve ti apolo ti valau lo so fa man malo i si kri se fa penana na ia tuli e seina ma fa mau e seina ma fa sino ya ti la tole le me fa penao no ye la tole tu te ma bio ne fa sino I la tau I pua ma penana la tau feo soi to fel le tulo matama ia wani fa lave fai la tau ma fa lave ma fai la tau mai fa penana ona ula ngia la o fionga le tua ia fai la tau mai ma tau la o fioma mai e ava la o fio le tua tama o la o fio lava o le matau ia to o la matanga le poto le tulo matama le se poto ia tau le tua e fatai loa e valau foi se ma penana e anga le leise anga le nefia a Yesu se anga lo penana ia na mia lau fio e valau ia penana e anga le leia te ia ma penana e so soani ia te ia na tala ina lo loto e fio elo lo lava anga pa ia mai o ia de Samoan le tuota ma ia fa pena ona mai o ia de Samoan nei fa pena ona Samoan o ia le tua mai
Yo na ala ma le nei langi ma ona fianga ma sala le nei langi. Ai le liu watu ya te oe le atua. O lo o iai le fia moni ma le whaarotanga moni ma le malama moni. Ma le saolotonga moni ma iai Yesu Keriso. Ona o rou soa whapele le atua lo matou tamā matou te alofa tele ia te oe. O matou wala au atua i le nei afia. Ia vi ia oe matanga vi ia oe. Ona o fionga pa ia. E swafa Yesu Keriso. Amen e amen.